Kevin Taylor ne Okatakyie Afrifa de say a political beef and a das anchor for me no intem. Okatakyie Afrifa yinanim pefe say we MPP ni saa so na Kevin Taylor so se we John Dramani Mahama ne buafo a wa obetu John Dramani ho se bia ye sabone bia wono wo bedua Kevin wo ye adwuma pa na we tra na so ya no to mani we na we to mani we na we to mani we ne nyina ne se wo mo ku ama wo mo man Okatakyie Afrifa se wono de se wo ye ndisi ne se wo ye MPP oba no aban enyen ku ade a wo be fire lawyer Maurice Ampaw ayo bi o ye adwuma wo wontumi FM so ne Maurice tenase no no so de anigedi ahobrese ene abasobodie bi ekoma Okatakyie Afrifa wo se Okatakyie Afrifa ebo adwuma pa lawyer Maurice Ampaw na eka we Okatakyie Afrifa ebo adwuma ne eka journalist fu a wo ye adwuma krodia sebi jimie enka ho a Okatakyie Afrifa enka ho na Captain Smart oh Captain Smart ni Kevin Taylor de sebi nya se di nyansa ebi ni chimnenti wa ma Okatakyie Afrifa 10,000 Ghana cedi I say Okatakyie Afrifa betchre Kevin Taylor say oye senior in the journalist adwuma wo bebo na basopa because Okatakyie Afrifa the lawyer Maurice Ampaw say oh boy adwuma no odin ai okita system bo ne mo odin me enti lawyer amra amaka sheba you finally no big cost Kevin Taylor ni Okatakyie Okatakyie that guy is gifted nyame ne pejano nyame de Okatakyie ba say on be break Captain Smart any Kevin Taylor kwasi anyama mo ye media no item the DNA say no bring journalism down no say sia no Okatakyie nyame ne me na aso nyame asa no wo ni mri nie enti Kevin Taylor ni Captain Smart ni bo amomo nia no mumre twemu say sia no the new king, the new journalist are no we fe o se Captain Smart on the boy only be Captain Smart wa yakokro say utumi say they are empty no me no Ampaw baby we finna say Okatakyie wono me man 10,000 Ghana me man 10,000 Ghana say me donate amano say on fanto doko me boa yeah program no yeah donate ama I we finna say Okatakyie 10,000 Ghana fato doko fato na fato mo so da taka bitela so sa da Okatakyie taka bitela pompem o de azie na track up Smart no enne una ye hwe o de azie mu bi ya supporto but me be show the so chen show no o de azie me the king obi anim say no Ampaw de won say me nya journalist into that make say journalist for no not so but when it come to me djuma me ye wa no me nya journalism me the law into man ababu me say the whole Ghana obi ani wo the whole Ghana even the Africa me Ampaw me confirm news into me hamono program e tell no obi ani obetuma ye bi do Ghana judge be to be no but when it comes to journalism I can say more journalism there what take me tell so what take Captain Smart so boy ma dey ye fruit say ban sa boy no ye fruit sa boy the boy ma no on so make sure the because no mama appoint sa boy woman appointment if from am call be ko yi wo sa boy no boy ma and mo and then be this should be this because most this enti da mo ye ya mo di winning power no ye nye hu se da kan da na mo koye enti se Okatakyie Afrifa na nyame yi ni mre nie 4 years no ni na mama betra na ode no kware no ono de ode asempa Afrifa ode asempa na bo Afrifa Okatakyie ode asempa na bo debe Afrifa na Okatakyie Afrifa 24 she ya be resource no 24 hour. What do I say? Expose them. Kevin Taylor, Kevin Taylor, they no can no de. Nyame na etwa de ka. Obi ko so etwa de ka baako because san kofu niano. Omo ye John, omo ye kofu bi a nyame ngo se fi omo mu ade didi obi atem.
nti no Ampaw de me de maka wie where political beef we ntoko odi ekira obeye second person and third person ekwentua wo mo ade o mo comment ba nyina so nyame hyiram bebre aya ye hu kan pa ye da mase bebre makra